إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمائه، واعلموا أنه أما قليل سيظل علينا شهر رمضان، شهر الغفران والصيام، وهو التعبد لله تعالى بنية الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة. وقد فرض الصوم في السنة الثانية للهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. ويجب صوم رمضان بأحد أمرين: الأول رؤية هلاله لقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والثاني إتمام شعبان 30 يوما لقوله صلى الله عليه وسلم: الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فلا يصام يوم الشك وهو يوم 30 من شعبان إذا حال دون منظر الهلال ما يمنع رؤية ليلة 30، فلا يدري هل هو متمم شعبان أو أول رمضان. فعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. أيتي الله سبحانه وتعالى الله جوميراو سيني دو توو دو مودو هانا دو يتede iden seedo ko kanko tun Allah woni ko hana rewede ka gonga de seedo wonde Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko nulaɗo Allah jeeyaɗo makko suɓaɗo ɓurna. den seedano mo yettingol nulal ngal totta hoolare nden laaɓana mofte ɗen tinno e diina Allah kan. den toro Allah e juulo e makko, e juulo e wengure makko nen fof, e sahaba ɓe fof, e kala yutirɗo ɓaawo maɓɓe ñentini sunna maɓɓe on, jokki batteji maɓɓe ɗin ila yawmiddin. musidɓe tedduɓe, hulen Allah subhanahu wa ta'ala hattirde no Allah hana hulirede noon. huliren Allah ɗaɓɓutugol ko o waɗɗini e meɗen kon waɗen. huliren Allah ɗaɓɓutugol ko o haɗi en ko woɗɗitoɗen. huliren Allah laɓɓingol finde meɗen nden, laɓɓinangol mo dewe ɗen, rewirgol mo no sar'iniri noon. anden wondema Allah ko kanko woni taguɗon, e nder ko tagi kon kadi o suɓi ko yiɗi suɓagol. jomirawo seniɗo towɗon o wi: wa rabbuka yahluqu ma yasha'u wa yahtar. jomi maɗa hino taga kala ko yiɗi tagugol o suɓo. kanko Allah subhanahu wa ta'ala o tagi lebbi 12. e nder ɗin lebbi ɗon o suɓi lewru wiyeten ɗum sumaye. o waɗi ndu lewru ɓurndu teddude e lebbi ɗin titiɗi ɗin. o ñaawi wondema ndu lewru ɗon ko lewru ndu ñalorma muɗum hoorete e hoore waɗɗagol, ndu jemma muɗum wurnitirte juulugol, e hoore yiɗanede e rerɗinede. o yowindiri e hoorugol e mayru, e juulugol e mayru, e ɗaɓɓutugol jemma laylatul qadri e mayru, yafanede barkatuji muɗum, rinɗinede dande muɗum, itte e nataynoɓe yiite, waɗe e natoɓe aljanna. nulaɗo sallallahu alih w sallam ɓe maki: man sama ramadana imanan wa ihtisaba غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بماكي مهوري سومي mo wurniti jemmaji sumaye ɗin, wurnitiriɗi juulugol, mo darike jemma laylatul qadri wurnitimo. ɗiɗo golleji tati noon ɓe maki yafantemo konko o ardini e bakkatuji makko. hare noon yo musidɓe tedduɓe, ndun lewru ɗon ko ndu woni e arde e hoore meɗen e nder ko neɓa hay e seeɗa. eɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo tawnu en ɗum e jam, o tawna en lewru ndun hiɗe wondi e cellal, hiɗe wondi e feere meɗen, hiɗen wondi e jeyugol hoore meɗen. o newinana en horugol,
o nawinana en ɓattorgol mo e lewru ndun dendanangal ko yafota en o yurmina en o naada en aljanna. Anden yo musidɓe tedduɓe ko woni horugol ko rewirgol Allah jogagol wonki muɗum kin e ñamugol e yarugol e dendanangal firtayɗi korka kan gila ka fajiri on feeri ɗon fajiri gongajo on ha ka nange muti ɗon ko ɗum ɗo woni ko wiyete korka. haray noon waɗugol e golle ɗon e nder o saayi ɗon e fewno ndu lewru ɗo ɗum ko tugalal jeyangal e tugalal islam ɗen ko tugalal naya ɓangal noon e tugalal islam ɗen. korka kan ko farlaka e hitande ɗiɗaɓere nden ɓaawo fergu nulaɗo sallallahu alaihi wa sallam. nulaɗo gila nden hitande ɗon ɓe horuno suumaye ɓe arndu ɓe ɓe heɓi suumayeji jeenayi e nder gurdam maɓɓe ɗan. haray noon horugol nduɗo lewru hino waɗɗi waɗɗori piiji ɗiɗi. hunde aranere nden yiwugol maɗa lewru ndun ma ɗum jama holniɗo yiwugol ɗum lewru ndun ƴettude ɗiɗo hara ko holniɓe. si ɗum ɗo woni tabiti haray waɗɗikema horugol wona be tu yi'irandu gite maɗa ɗen ɗiɗi wona be tun ndu yi'e e saare ka wonɗa ɗon ma e leydi ka wonɗa ɗon. si woni ɗum ɗon wonali haray horugol ngol ko waɗɗorta yani natugol suumaye ko tabitirta ko timmingol sabbodu suumaye capantati. nulaɗo maki sallallahu alaihi wa sallam hoore sabu yi'ugol taƴon sabu yi'ugol yani humire suumaye sabu yi'ugol lewru ndun taƴiron suumaye sabu yi'ugol jurdandu. si woni noon niɓɓitani on wawa yi'ude lewru ndun ñande nogay e jeenayi haray koyon timmin capantati. woni ko ka humugol woni ko ka timminoygol no ardi wo ko ma lewru ndun feeñi korka kan tabiti ma ɗum ka lanniri sabu feeñugol juldandu ma ɗum timmine balɗe capantati ɗen. andano yo musidɓe tedduɓe wondema ka korka ɗum hino woodi ko fandora hara wona lettirgol neɗɗanke on angal ñamugol ɗum e angal yarugol. Allah sifora dundaranke yagal wondungal e tooñe. Allah subhanahu wa ta'ala o tooñata ko jon yurmede kala ko o ñaawi e hoorema haray ko moƴƴere woni ko o fandanima nder ton haysi woni an ɗum ɗon wondanima e muusendi wondanima e saltende. idan ka korka fandunde makka ɓurde mawnude nden fandunde korka kan ko ɓuri mawnude kon e muɗum ko fiyo kulol Allah ngol heɓo. Allah wi farlama e hoore moɗon howru gongol wono farlirano e ɓen attiɓe on fiyo on hulu Allah. idan ko fiyo kulol Allah heɓo woni ko korka kan farlira. neɗɗanke o si woni o acciri sabu Allah sabu hulugol Allah piiji ɗi o daginana wono ñamugol wono yarugol e dendanangal tuyoji makko tawa ko waɗir ɗum ko fi kulol Allah fi ɗaɓɓugol wela e Allah e nder balɗe capantati ma nogay e jeenayi. si neɗɗo o ñiiɓi e ɗum ɗo tawi koye hoore gonga o woni e waɗude ɗum ɗo hino yoni ko okkoramo kulol Allah ngol o waɗira dendanangal ko Allah waɗɗini e hoore makko. ɗum ɗo no yoni ko okkoramo kulol Allah ko o accira dendanangal ko Allah subhanahu wa ta'ala haɗimo harmini e hoore makko. ko ɗum sinulaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɓe maki kala o on mo accali gollirgol fenande e wolugol fenande e nder ñalorma korka makko haray yo andu Allah haaju mum ala e ko accitata ñamugol e yarugol. fiyon num sabu ko ɗaɓɓiraɗa angal ñamugol e yarugol ngol ko kulol Allah. si woni noon a woni hiɗa acci ñamugol e yarugol ngol kono kala ko wiyete fenande e mere e puydan e sama kala e yeddugol Allah hiɗa waɗɗo ɗum no holli hara e heɓali kulol Allah ko ɗaɓɓiranoɗa kon heɓaki. idan ko ɗum waɗi si Allah hagetake konko accata ɗo ñamugol e konko accata yarugol. Allah noon ko jon yurmede himo newi nani en horugol ngol himo newi nani en ɗaɓɓugol ngol kulol e makko kanko subhanahu wa ta'ala. ko ɗum waɗi si woni suumaye on naati wono nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam holliri noon ɓe maki so woni suumaye lewru muɗum ɗum hewti dambuɗe aljanna on udditete ko yurmede tun e newende dambuɗe yiite ngen soke seytaneji jani mawnu dundarankeji ɗin ɗi dumbe ɗi haɓɓe ɗi jogue. ɗum ɗo fof ko fiyo neɗɗanke on newano ɗum tottugol farilla korka kan. hara noon yen andu kala hunde wondude e moƴƴere hunde hittude ko wakkilare heɓata nde ko muñal e yondinare. haray neɗɗanke on hino ɗaɓɓira
wowtingol hoore muɗum nanugol jaɓa sharia Allah on hino ɗaɓɓira wowtingol hoore muɗum eltagol e rewgol Allah hayso ɗum wondanima e musendi ka ɓandu ka wonki hayso ɗum wondanima e sattende. aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. إن يتي الله سبحانه وتعالى إذن جرنا مويلتنومو إدو نيما جمكو إذن سيدو كان كتون الله ونكو هانا ريوي كغونغا den seedo wonde Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jiyaɗo Allah nulaɗo makko den toro Allah e juulo e makko e juulo e ɓengure makko nen fof e sahaba ɓe fof e juulo kala yuttirɗo ɓaawo makko yentini sunna makko on ila yawmiddin allahumma amin. musɓe tedduɓe hulen Allah subhanahu wa ta'ala hoɗoni wasiye mo Allah wasi attiɓe sakkitiɓe jomirawo seniɗo towɗo o wi walaqad wassayna alladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Allah wi ko gonga men wasiyinoke ɓen okkaɓe defte ko atti on e onon min wi on fo yon huɗo Allah kulol Allah ko ɗum woni ko neɗɗo on yonnorta e nder gurdam muɗam ko ɗum woni ko neɗɗo on yonnorta e nder gurdam makko ɗan o sendidirira ɗum ɗon ko honto o hani tippude ko honto o hani woɗade tippugol ko honto o hani joɗade ko honto o hani woɗade joɗagol ko honto o hani yahude ko honto woni o hana yahude. neɗɗo o ko haka o huli Allah wo o woni neɗɗo juɗɗo ɗaɓɓaɗo haka o woɗɗiti kol Allah wo o woni mummunte o woni neɗɗo mo Allah haaji mum ala e muɗum hay mummunte on haray no ɓuuri mo won Allah yewtiri noon fi yimɓe ɓe hulatamo ɓen yimɓe ɓe jebbilanaki ñawje makko ɗen o wi ɓen hinoyo mummunteji ni tode hay mummunte hiɓe ɓuuri hay ɗin majjere e fayugol saabu ɗin ɗi waɗɗinaka dewal. ina musidɓe tedduɓe hulen Allah huliren Allah andugol ko ɗum o waɗɗini hoore meɗen ka waɗugol wo ka accugol wo haray noon no jeeya e ko handuɗen hulirde Allah etagol anda ñawoje Allah ɗen e sariyaji makko ɗi waɗɗini men ni fiyo en waw rewgol mo dewal laaɓugal saabu Allah do o ƴettanoytama ko naɓuɗa wo ko o ƴettanoyte koko laaɓi kon ko hawrodiri kon e sunna hara hi ko fi makko to woni ko waɗira ɗiɗo ɗiɗi si gotum manki ya andu amara ƴettoyowo ɓay si Allah memo yaali goɗɗo go memo ta amara memoyowo koye tawa golle ɗen no laaɓani Allah tawa golle ɗen no hawrodiri e sunna no hawrodiri e sawaba ko ɗo woni sawaba ko sunna. harano yen andu ka korka no mari ñawoje no mari neediji no mari waɗɗiɗi no mari haɗaɗi no mari yiɗaɗi no mari añaɗi ɗiɗo neɗɗo no hani andugol ɗum fiyo waw rewde Allah e hoore dewal laaɓugal. haray ande wondema howrugol lewru suumaye ko waɗɗi ɗum nasi woni hiɗa yiɗi waɗa sa yiɗa waɗata hino waɗɗima wonande kala on tawɗo ko julɗo helli faaɗo mo haqqille muɗum tabiti hattanɗo howrugol mo ganto ala e hoore muɗum mo ganto ala e hoore muɗum sifoɗo ɗi sifaji ɗi hatinen jantagol ɗo fof korka kan hino waɗɗima gantoji ɗin ko wano on nawnuɗo wano on sonnajo mo alda e laaɓal wano kum pay kum helli faka ɓeɗo haray hino newnana ñamugol e nawnuɗo on e sonnajo mo wonda e laaɓal on ɓe lima ñalɗiɗi ɓe ñaami ɗin ɓe yoɓoya no jeeya e maɓɓe kadi setejo on kam kadi himo newnana ñamugol fodde himo e sete yagal ngal o lima ñalɗi ɗin o yoɓoya yoke majji no jeeya e ɓen townitanaɓe horugol ngol nayejo on ɗon kañum kadi ko townitanaɗo horugol kanko ko yo etu kanko ko yo etu nawnuɗo tawɗo ko nawnare e nde jortaka ndikkay nde médecin ɓe ɓen wi ndeɗo nde nikkata joni noon o wawata horudugol e mayre on ɗon ko hiɓɓidirteɗo e nayejo towa duuɓijo mo wawata horuɗen on ɗon ko yo etu amma nawnuɗo nawnare taw hore ko habbande ka ndikki ñande goo haysi neɓay haysi juutay haray on ɗon on wona yo etu ko yo ñawlo ha ñande Allah ndikkinimo o yoɓa ko o duwano horude kon amma pay kunkum
wiide on noon sabu angal kelle fu yeyon e makko haray o waɗɗinaka horugol ngol kono noon hino yiɗana waliyu makko on wonɗomo e newde on yo o yamirmo yamirande eltugol yamirande wowtingol yamirande ne'irgol o hoora wotere ɗiɗi e tati yeru ko yadata e alhaali makko on fi ne'ugol mo e ɗum ɗo fi yowtingol mo ɗum ɗo har natuma o helli foya o inno wiyeno yo hooru wonano e mo sattene janɗude hino jeeya e ñawoje sumaye wondema hino waɗɗi kala hoorowo on yo o waalidu e annuye on waalidugol e annuye on ko ya fiɓu annuye on ko atti fajiri on feerude sumaye no mari annuye ɗiɗi annuye ara noon ko kandu naati ɗon fiɓugol annuye hoorandu fof si Allah subahana taala on acci ɗum e gurdam annuye ɗiɗaɓon ko heedintinalngol ñallal kala annuye ɗum ko e nder jemma maggal on atti fajiri on feerude neɗɗo on ko fiɓa annuye dow ko o hoorowo woni e weetude ɗum ɗo ko waɗɗi ɗum lawɗumaki kala wo omo walidale annuye horugol ngol haray o ala korka ngal ñallal ɗon ko ñallal bulletin nilwal no waɗɗima horugol ngal a yoɓoye ngal si woni a walidano e annuye on no jeeha e ñawoje korka kan huntagol hara ko yani yawnugol huntagol ngol no nange mutiri tawi fellitama nge muti haray waɗɗike ma huntagol ngol laaɗo maki si jemma on hucciti ñalorma on huccitiri ɗo e jemma on fewtitiri telenga yani iwri telenga haray horu ɗon o taƴi yani waɗɗike mo taƴugol wiigol futuro ko niɓɓuɗo wiigol niɓɓintinali na ɗum men mandi dina ala ɗum dina kan na ko mandiɗa kon dina kan ko sunna on konngol nulaɗo ngol sallllahu alayhi wa sallam yamirore maɓɓe nden ko ɓe yi no waɗe ɓe acci kon ko ɗiɗo woni sunna on ko ɗum ɗo woni dina kan fina tawaji ɗin kala ko wopodire ɗum ɗo wallin ɗum to wono wallinirɗa ɗum noon e fiyakuji ma aduna yankeji ɗin ka dina kadi a wallinay to ƴetta dina kan ko addi kon gollitira ɗum ɗon no jeeya e ñawoje sumayeɗen e nennugol suguli on sugulagol ngol ko sunna nennugol ɗum kadi ko sunna na ya immo 0 heure wiya hiɗa sullade na hirugol ha 1 heure 2 heure wiyaɗa sullade ɗo waloɗa a yeebi tan maɗa on a hawrodirale sunna on koye accu ha ɓatto e ka fajiri acca yeru ko yonete ko ñamata siko 30 minutes siko 45 minutes siko 1 heure tan ko yonete yeru ko ñamata kon koyo taw ko ɗum ɗo woni ko jeeya e ko sakkitotoɗa waɗude koyo taw suuguli maɗa o no hikkodiri e fiɓugol maɗa horugol kañum ñallal ngal ɗum ɗo kañum kadi ko jeeya ɗum e sunna hino jeeya e ñawoje muɗum wondema hino añana neɗɗo horuɗo on yani no aña e makko nde o tiɗinta sorkinagol ngol e wuyɓagol ngol ka salligi sabu hunduko kon e kinal ngal ko dambugal ko hewtinta hunde ka nder reedu ndiyam ɗan ɗon no jeeya e ko neɗɗo on haɗa hewtingol ka reedu muɗum ko ɗum sinulaɗo sa sallam ka salligi ka tindingol len ɓe wi tiiɗin ka sorkinagol e ka wuyɓagol si wona taw ko a horuɗo holli wondema fewndo ka horuɗa ɗum wona yo a tiɗin ko ya waɗu tu yeru ko timminante ɗen golle ɗon no jeeya e ñawoje muɗum wondema e ella ala wonande horuɗo on nde o gosoto e nder ñallal makko ngal buyi haray inne gosagol ngol bonnay korka kam bonnata korka kam hay siko paton oti o gollitiri pat dentifrition wuta o eto tun ha feƴƴoya ka dande makko haray noon ɓay lekkoy nde wodi gosorkoy ƴettugol gosor ɗum tun gosora hay si a waɗali pat fof mu laɓɓina e hunduko kon haray laɓɓingol ɗo hunduko kon no jeeya e sunna no jeeya e ko yiɗa e nder dina meɗen kan haray ella ala nde horuɗon o gosoto ella ala e nde o pompoto parfum ella ala e makko yeru tuuta ko o ɓennitata ka hunduko makko a waɗɗinaka tuttugol kala tuuta ko hunduko maɗa ko basinta dina Allah kan ko dina newende ko dina yurmede kala on tawɗo ñaami ma o yari e hoore yejjutugol haray hay e hunde fawakimo fewndo ka o anditi ɗon koye o wallin ko woni kon ka junngo o tutta ko woni kon ka nder hunduko amma ko tawi kon feƴƴoyi ɗum ɗon yo tetto ɗum ɗon ton korka makko kan hino selli yoɓugol waɗɗakimo kala won tawnoɗo hino waɗɗi ɗum no mari ko hoorete e sumayeje feƴƴunode haray yo wakkilo dey o yoɓaki san ɗoyo lewru ndum natude si woni o waɗali ɗum haray hino waɗɗimo si sumaye feƴƴoyi taban si nduɗo naati o kayri o hoorata haray no so woni ndu feƴƴoyi haray no waɗɗimo yoɓugol konko o ñawlino ɗon wattude ɗon kadi e o ñammina fi ñallal kala miskino ɗum noon ko pénalité ko woni e hoore makko wattude noon e tuubugol ngol toro Allah subhanahu wa taala yo yaafo ɗum e yo yurmin ɗum
anna yo musidɓe tedduɓe ka korka wono ka mari ni neediji e piiji ɗi yiɗanaɗa ɗa ya waɗu anden kadi harano toon piiji ɗi neɗɗanke on e harminana e ɗi o añana waɗugol no jeeya e ɗin rendigu e ñamugol e hewre teware e yarugol e hewre teware ma kala ko lontoto ɗiɗo kanji ɗiɗi ma kanji tati kala no neɗɗo on gerdi ha o yaltini maniyu makko haray suuma e makko on boni kala no neɗɗo on warri ha ñamete ma ko lontoto ñamete hewtimo ka nder reedu hewtimo ka ƴiƴam haray suuma e makko on boni woni koko waɗira pikir woni koko fofete ka kine no ɗum ɗo warra wo ka ɗum ɗon rewna wo haray so waɗi ɗum ɗon e hewre teware haray suuma e makko on boni hino waɗɗimo yoɓugol ngal ñallal ɗon e hino jeeya kadi ko harminana neɗɗanke howru ɗo on tawde ɗum bonnaymo suumaye on tewagol yaltina tuure wigol ɓernde nden ƴawi rendu memminike ɗum ɗon ala ton si tuure nden awƴike ma e hoore na on faggiti na an memmini hay hunde fawakima ko yalti kon tun wota yiltitu sa yiltiti hara e bonni korka maɗa kan kala ko tawi feƴƴiɗande wonti ka hunduko yaltin kala ko tawi yiltiti kele toon hay hunde fawakima ñallal maɗa ngal hino selli ɗum ɗo noon ko si tawi woni a tewaka si woni a tawi ñallal maɗa ngal boni no waɗɗima jogitagol ko heddidde kon e maggal timminangal e hoore a yoɓoyengal no jeeya ko neɗɗo on añana waɗugol e nder suumaye on yaltingol ƴiƴam ɗuɗuɗam e ɓanndu muɗum ɗum woni ko hombitagol ɗum waɗira woni ko jonnugol ƴiƴam wonande nawnuɗo wonande ha toon jinɗo amma noon ƴettugol ƴiƴam seeɗa wano fi ko waɗire examen ko nantata e muɗum ɗum ɗon bonnata suumaye on kono si woni ƴiƴam ɗan hino ɗuuɗi ɗum ɗon bonnay suumaye on eko konngol e konngol ɓurɓe ɗuɗde ɓe karamakoɓe ɓen no jeeya ko bonnata suumaye on e kinte lekkele ko sintinirte kon ka kine kinal ngal hino fottana ko dambugal hewtowal ka reedu hino wawi hunduko kon haray ɗon kala ko rewnete ɗon oti koye accu ha o hunto ma ko atti ñallal ngal natude e nder jemma on si tawi woni ko e nder ñallal ngal tun ɗum ɗon ƴettirte fi nden nawnare ɗon hara nden nawnare ɗon no waɗɗine makko ñamugol o yoɓoya saabu ɗum ɗon ko lekki ki o ñawdorta ko ma o ƴettaki e wattude noon ɗum ɗon bonne suumaye on haray kinal ngal ko dambugal hewtoyowal ka reedu amma noppi ɗin kañumma e gite ɗen ɗiɗo no yeddodira yalli ko dambugal hewtinengal ka reedu ka wona wonde sa sintini lekkele go ka gitema a so'ay dakamɓe muɗum ka dande ma ɗum ka nowru ma sa sintini a so'ay wonde a so'ata saabu ɗum ɗo karama koɓe lutodiri yarli ko dambugal hewtinengal ka reedu wono kine ɗen ka wona e yiwɓe ɓen hewtinayi ko dambugal ɓe wi haray no waɗɗima accugol gollitirgol ɗen lekkele ɗo kadi yiwɓe ɓen hewtinta ɓe wona ella haray noon ko ɓuri kon e moƴƴande neɗɗanke on ko ƴettugol ko hisintamo kon e ka dina makko 100% honno woni ɗum haray ko accutugol e gollitirgol ɗen none lekkele ɗon ha tumanti o tigui e o humti haray no jeeya e ñawoji suumaye wondema kala o on finuɗo tawi himo wondi e ɗongal yani ɗaniɗo o weetori masalan fajiri on feeri tawi o finali finoygol mo tawi fajiri on feeri tawi noon himo wondi e longal haray suumaye makko hino selli si tawi himo waaloduno e anniye on o continue tun korka kan o looto longal o juula subaka makko on ɓen toro allah subahanahu wa taala yo allah famin en dina kan faamu selluɗo yo allah subahana taala o newinan en rewgol mo dewal laaɓugal yo allah tawnu en lewru suumaye ndum e hoore jaam e ɓuttu e teddungal e newede e fowtere yo allah newinan en howrugol newinana en gollugol e lewru ndum dewe ɗo yiɗirta en ɗo yarlorta en ɗo yaforta en bakkatuji meɗen ɗo nadirta en aljanna haray ande musidɓe tedduɓe ñawoje dina kan fof wawatake yewtede e hoore gangunal haray neɗɗanke on koyo ɓatto karama koɓɓen o jangga ñawoje ɗen o anda dina makko kan ko jilɓi mo wo kadi nayo wiwtun no gasa ko ni o waɗa o jokkintina ɗon allah siko ni haray jaɓana so tawi wonani wurtana jaɓanami ɗum ko konngol jahiliya noon konngol majjere noon allah nano rewirte koya ɗaɓɓu no woniri noon ɓattoɗa karama koɓɓen jangga ko jilɓu ma kon landoɗa hande hewtugol ɓe hino newi ɓuuri hewtugol maɗa ñamete maɗa on yani hewtugol karma ko ɓen fi landagol ɓe landal hino newani goto kala e meɗen ɓuuri ɓannugol ñamete muɗum ñaama en to allah subahanahu wa taala yo yaafo e bakkatuji meɗen o yaafano e mawɓe meɗen o dikkinana e nawnuɓe meɗen ɓen allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid allahuma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن جميع الآل والصحب الكرام
وعنا معهم بمنك وعفوك ورحمتك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا وجنبنا ولاية الفجار والفساق والأشرار يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بنا أو أراد ببلادنا أو بأهالينا سوءا فأشغله في نفسه، اللهم أشغله في نفسه، اللهم أشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم اجعل تدميره في تدبيره يا قوي يا عزيز يا جبار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك مخبتين أواهين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل سخيمة صدورنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.